Perezida Kagame ni umwe mu bakuru b'ibihugu bitabiriye uyu muhango w'irahira rya mugenzi we wa Gabon Blaise Compaoré Oligui uherutse gutsinda amatora ku majwi 98.85 kw'ijana. Ni umuhango wabereye Brazzaville kuri Stade de l'Amitié witabirwa n'abakuru b'ibihugu bitandukanye bya Afurika harimo uw'u Rwanda Paul Kagame, wa Guinea Botswana, uwa Gambia, uwa Djibouti, uwa Senegal n'abandi benshi cyane. Perezida Tshisekedi wa DRC na Ndayishimiye w'u Burundi nabo bari mu bitabiriye iri rahira. Blaise Oligui yatsinze amatora yabaye ku wa 12 Mata nyuma y'amezi 19 ari perezida w'inzibacyuho nyuma yo kujya ku butegetsi ahiritse Olimbogo. Abaturage barenga 40,000 bari bitabiriye ibi birori. Blaise Compaoré Oligui aheruka mu Rwanda tariki ya 10 Kanama 2024 yitabiriye irahira rya Perezida Paul Kagame. Mbere yaho mu Kwakira 2023 nabwo yari yakoreye uruzinduko mu Rwanda ahura na Perezida Kagame. Icyo gihe ibiganiro byabo byibanze ku nzira y'inzibacyuho muri Gabon, umutekano mu mugabane wa Afurika no mu bihugu bigize umuryango w'ubukungu bwo muri Afurika yo hagati ACCIS, ndetse no kureba hamwe uburyo u Rwanda na Gabon byagirana ubufatanye mu nzego zitandukanye. Gabon ni igihugu gikungahaye ku bucukuzi bwa peteroli, ubucukuzi bw'imbaho n'amabuye y'agaciro. U Rwanda na Gabon bisanzwe bifitanye imikoranire n'ubuhahirane binyuze mu bwikorezi bwo mu kirere. Sosiyete nyarwanda ya Rwandair ikorera ingendo Brazzaville mu murwa mukuru wa Gabon. Ibihugu byombi byasinyanye amasezerano y'imikoranire mu 1976 aza kuvugururwa muri 2010. Perezida Kagame muri kubibona ko yitabiriye uyu muhango w'irahira rya mugenzi we wa Gabon Blaise Oligui i Brazzaville kuri Stade de l'Amitié. Ni nyuma y'uko Nguema atsinze amatora n'amajwi 98.85 kw'ijana. Icyo ngusaba nta kintu, ukora subscribe niba warayikoze. Ciao ciao, turi kumwe.